Oroota namni matsaafa qulqulluu amantaa namaa akkamitti rajjata qoy. An lamuna mame kaapiti batu naman. Maalan ta'e jedhu. Social media kanarratti waan guddaatu deemaa jira. Ustaazni nu qaraatii isaatiin beeknu ustaazni beekamaan guddaan du'aniiru jedhanii miidiyaa kanarratti olii gadi fudhatanii deemaa jira. Ijoollee ustaaza kana Suudaanii keessatti yookaan boolla qotanii yookaan bakka janaazaatti mul'atu. Dubbiin dhugaansaa garuu kana. Summee rabbii jedhiitii nutti himi afaan kamii walii galtee yaamansiistee fuudhaa jirta atamma. Kush karkeerkor kulkeelkol kiliin qisqasus. Isa haati mucaan koo guddatee bakka guddaa ga'e waan guddanaa godha jettu ilmi haadhaan deebi'ee taaptaabii barsiisaa jira. Taaptaap. Abbaa. Taaptaapi. Kabbaabii. Taaptaap. Kabbaa jechuun maal jechuudha? Oroota namni matsaafa qulqulluu amantaa namaa akkamitti rajjata qoy. Dhugaa rabbichaatu miilli keessirraa citee wayya. Sababa keetiin amantaatti qabattee jirtu sun yoo amantaa musliimaas ta'e amantaa kamiinuu tumatee sababa keetiin matsaafni itti amantu sun irrajjatamna si itti gaafataman. Oroota amantii waliin waliif kabajuu danda'uu qabna. Wal dandeenyee waliin jiraachuu danda'uu qabna. Hin beektu matis amantaatti irratti duutu boru amantaa kana qabachuu ni dandeessa. Akkamitti namni amantaa namni itti amanaa jiru matsaafa isaa rajjata. Dhiirri gizee warroo ofiitii wallalu dhiifama gaafata. Dhiifama sana immoo akkamitti gaafatti? Warroo gizee balleessite dhiifama gaafatti. Dhiifama sana immoo akkamitti gaafatti? Ishi amma warratu gaafataa jirti. Bakka rakkoon qabu tokkichumaan dhiifamaaf. Isiin har'aan deebii qabdu. Dhiifama bakka na duraa taatee miidhamu. Dhiifama kaa. Hayya dhiifama siif godha garuu shartiin qabu. Hayya maali shartiin qabu? Fadhi haa ta'u. Mana ta'e sirreessi meeshaalee Farri deebi'uu hin jiru. Boksii guutuu na biti awutii na baasi ati kaaffee na geessi. Bakka hundanii godha. Mana keessatti lollisni dhibamu. Jarri dhiiraa rakkoon qabanu bakka tokkichumaan dhiifama godhu. Jarri durbaa garuu karaa danuu deemanii kaanii ishi bakka. Gara dhiiraatti jijjiiramuuf akka hin taane. Gara dhiiraatti jijjiiramuuf akka hin taane mucaan kun. Allamuu nama meekaappii dibatu naman. Lamuu nama meekaappii dibatu hin aman. An lamuu nama meekaappii dibatu naman. Maalan ta'e jedhu. The power of makeup. Social media kanarratti waan guddaatu deemaa jira. Ustaazni nu qaraatii isaatiin beeknu ustaazni beekamaan guddaan du'aniiru jedhanii miidiyaa kanarratti olii gadi fudhatanii deemaa jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota boonti keessanii namni ustaaza kana beektan namni hin beekne hin jiru jedheetan asaba ustaaza kana baay'ee tokkoon jaalladha. Yoon sila bu'aa jiraadhe, yoon sila dabbaramaa jiraadhe, yoon sila yaadaa jiraadhe gaafan quraana isaa argu bakka baay'ee des na jedha nan gammada nan jaalladha akka tokko jechuudha. Wallahi baay'ee tokkoon jaalladha. Akka lubbuu kiyyaa walitti hin jaalladha bakka gaafan quraana isaa dhagee jedhu nan gammada bakka. Yoon akkam harii keessa jiraadhe, yoon akkam yaaddoo keessa jiraadhe gammachuu wayinatti dhaga'ama jechuudha gaafa quraana isaa dhaggeeffadhu. Wallahi yeroo irra fuullee dhaggeeffataa rafa quraana kana. Ulfuratti mana hin dhaggeeffataa rafa jechuudha. Hardiin jaalladhu keessa bahe jechuudha ustaaza qabu. Adaraa namni beektan dhugaadha moo sobanni biyyi hiiktuu karatti dheedhee gadhiisaa rukun dhugaadha moo soba? Natti maadaraa rabbiidhaati. Wallahi baay'ee tokkoon jaalladha ustaaza kana. Baay'ee tokkoon kabaju. Gaafa garuu ijoolleen lubbuu isaa dabarteetti jettee irratti hiitee gadhiiftu narri fadhe kaleessa argee soba jedhee dabarfadhe. Arras guyyaa guutuus natti dhufaa oole. Namni beektan adaraa rabbii jedhaa natti himaa. Namni akka koo jaalladha. Dhugaadha moo sobaadha?
akkuma isin argaa jirtan nama danuutu bu'aa jira nama danuutu waan kana gaggaafataa jira wanti kun akkami ustaasni kun jiru moo du'aniiru kan jedhu gaaffii guddaa ta'ee jira. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh warri amantii birallee shamarkoon ijoollee ustaaza kana Suudaanii keessatti yookaan boolla qotanii yookaan bakka janaazaatti mul'isanii namni keenya kamitti irraa dubbatuudhaaf ustaaza kana maqaa isaanii hin beeku dhalataa wallooti. Dubbiin dhugaan isaa garuu kana. Yaa ummata keenya wooma fedheef wooma feta waan lubbuun keessan fedhe hojjedhittu waan akkana qalbii nama cabsu kana dalaginaa jechuudha. Hamma ustaaza kana du'e jettanii namoota guyyaa biroo du'e ka ustaazonni keenya biratti wal ga'anii awwaalchaaf diinaazaan tolfamu jiru sana fiddanii ustaaza kana fakkeessitanii qalbii nama akka kiyyaa nama meeqa cabsitan jechuudha. Amma warri keessa beekan ustaanni akkasumatti jiraachuu jira nagaa jedhanii haasaa jiran. Anillee sida viidiyoo tokko irratti maxxansee yeroo wanna sana argu hinduune jedheen irratti barreessee gadhiisa jedhee viidiyoon harkaa miliqee ba'e. Ani hin gadhiisne saaraa deebiseen kaasee akka malee rifadhee. Akkamitti sooshaal miidiyaa keenyaa jennee nama tokkoon du'eera jennan akkamitti nama akkas nama biratti fudhatama qabu akkamitti abbootii amantii kana du'aniiru jennee sooshaal miidiyaa keenya ittiin guddifanna. Ati koonni itti gadhiistu kun akka xabaatti gadhiisaa jirta ta'uu danda'a. Garuu nama biratti yeroo deemu waan guddaa ta'a. Namni hinnaa rifata akkamitti gadhiisna waan sobaa kana. እኔ የምላችሁ ዛሬ የማሳያችሁ ይሄን አወቃችሁት ገንበሪ እንዴት አባቱ እንደምወደው ካና ኛቹዳፊ ታቤት እንዴት እንደምወደው ካና ኛቹዳፊ ግን ድሮ ገና የመጣውን ጊዜ ገና ድሮ የመጣውን ጊዜ እንትን አይባልም አፈራ ነበረ አንዴ ቀመስኩት ጌታን ይሄ ቆሻሻው እንትን ልብሱ ወጥቶለት አይላ እንዴት በጣም ነው የምወደው ጌታን ደግሞ ቫይታሚን አለው የማዳም ቅመሞች ማርያምን አያስፈራም ጊንጥ ምናምን እንዳይመስላችሁ ጊንጥም ከሆነ ወደ ውስጥ የሚገባ ከሆነ ችግር የለም የሚወጣ ነው ችግሩ ታገኘን መታቀበተን ይላኩሉ ጀኔ ሰሪ ወይ ካና ኛቹዳፊ ካማ ታቆ ሰሊ አብኝ ነው የሚት ማርያምን ከናው ብዙ ከ2 ኪሎ 3 ኪሎ ነው ግን ሚሰጠኝ አንድ ነው እኚ ከነ ልብሳቸው ያለ ልብሳቸው ላምጣላችሁ እቹን አከሚቲ ነም ራሞ ከና ደንዴኛታ ዳም ራሞ አከሚቲ ኛታ ፎኑ ማዲበሜ ቆይ ቢየሰነ ኬሰ ሁላን እንጅሩ ቢየሰነ ኬሰ ሬቲን እንጅርቱ ኤላዋታ ኮንሴፕት ቢየን ቀበጀቴ አከ ቢየ ኢትዮጵያ ነፍኒ አከ ኑ ብረን ነፍኒ በቃ ኑ ብረን ነፍኒ እንበርባኑ ነው ሮታ ጊዜን ኩን ጊዜ ማሊ አከቴ ቤክቱ ጋና በቃ ጋና ካና ኬሰ ሞ ቆሪ ባየ ጀባቴ ጀ የሮ ካና ኬሰቲ ሞ ፎርማን እኒ ጉዳማ እኒ ጀዳም ያማናማ ፉቹዳ ጀዳም ጉርባን ብርድ ልብሲ ፉርዳ ቢተዱ ሞና ጀቴ ወር አርጋና ኢደብሌና ወመለያስ ንፍታን ያኪሪና ምራቸው ታማት እንደ አሽብሎታ 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 ሽባዶ ደ ሎንጎሌ ሽባዶ ደ jechuun mee rabbii jedhiiti nutti himi afaan kamii walii galtee amansiistee fuudhaa jirta atamma nutti himi adara rabbi afaan akkamiitiin haasofsiistee mucaa kana. kush karkerkor kulkelkol kilin qisqasus yeroo kana keessatti isin ikkoo ilmoo keessan gatii guddifattanu dhiistanii amma gara kanatti deebitu hojii wal jijjiirru nu ilmoo keessan guddisnu. Waa'ee hajjechaa caaluutiin waadanutu haasa'a waan danuunis haasa'ame ammas abbaan ajjeese abbaan qalbii keenya abbaan onnee keenya gube kun ammallee beekama yeroo kana keessatti immoo mucaan kun maal haasaa jirti oduu akkamii namaaf dabarsaa jirti mucaan kun jaroota shakkamtoota keessa immoo galuu hin qabdu kan jedhu gaaffii guddaa kaasee jira mucattiin kun eenyu siinii Liyaa Shoo jedhamti አጫሉ እንዴት ሰው ተረጋጋ ልክ እንደዚህ ስልጣን ላይ ምናምን ሲባል እንደዚህ ክንድፍ እንድታበዛ ጥሩ አይደለም በኋላ ጧት ልናት ፈነዳና መሬት ትወድቃለና ጥሩ አይደለም ፍሬንድ አረጋጋው አጫሉ እንዴት ሰው እውነት የዛኔ ሜሮጥከው ያዳሉም የአዲስ አበባ ልጆች ነው ያሯሯጡም የአዲስ አበባ ልጆች ናቸው የአዲስ አበባ ልጆች ፍቅር ካሉን ቅባቸው በምትሄድበት ቦታ ሁሉ አሉ
መቼም ኮንሰርትን ሁሌም አገር ውስጥ ብቻ አያቀርብማ ወይም ሚኒሶታ ላይ ብቻ ሄዶ አያቀርብም። እና አጫሉ እንዴሳ ማለት ጉርባ ተረጋጋ አረጋጋው አጫሉ እንዴሳ ተናገርሽ ሊያ ብላችሁ አትናገሩ። እሺ እኔ ማለት እኔ በቃ የጊዜው ሰው ነኝ ነገር አለ አይደል? ማንም ምንም አያበጣም ብሎ የሆነ የሚያነጃጅባት ስታይል አልብቷል። ዛሬ ግን ካልተደባደብኩ ሁሉ ምናምን አለ መሰለኝ። ዛሬ በጣም ነው የገረመኝ። አጫሉ እንዴሳ ጉርባ ማልታቴ ጉርባ ተረጋጋ ምንድን ነው ኦሮምኛ ቋንቋ ወንዝ ያሻግራል። አማርኛስ ዓለምን ያሻግራል። አማርኛ ግን ዓለምን ያሻግራል። ምክንያቱም ለምሳሌ እዚህ ብትሆን እኔን የምታገኙ በአማርኛ ነው። በኦሮምኛ ብታችሁ ተናግሩ ስለማትችሉ አልጋው ትቀራላችሁ ማለት ነው። ግን በአማርኛ ከሆነ ግን ፈርስት አሪፍ ኦሮሞ ተናገረች ነበር የምትቀይም እንጂ ከታዝናለሁ በጣም ሙጫን kun ቪዲዮ ከነ ከንገዲስቴት ዋጫሉን ጅሩቲ ወጋሸኒን ዱራት ወንቲ ሲና ሳጅርቱ ኩንሞ ዋይ አጀቻ ሳቲን ካን ወለላለቱ ጆሌን አዲስ አበባ ከሰከስ ጀቴ ሃሳጅርቲ ጋሩ አማ ሞዴ ቢቴ ኡመተ ኦሮሞ ኡመተ ሰበበላ ከነሞ ኢፈመና ጎዳ ጀቴ ከደታ ጅርቲ አሁንም ደግሜ ነው መነግራችሁ የኦሮሞ ማህበረሰቦች የምትውይ ልክ ናቸው። ያጫሉን ስም በምንም ነገር ሲነሳባችሁ እንደሚከፋችሁ አውቃለሁ። ምክንያቱም ብሌናችሁ ሆዳችሁ ሁሉ ነገራችሁ ነው። ስፔሻሊ ለኦሮሞ ልጆች ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ሁላችንም እኔ ያጫሉን ዘፈን እስቲ አዳምጣለሁ ወደዋለሁ። ባልሰማውም ራሱ ወደዋለሁ። ማንም ይወደዋል። ያጫሉ ሲሞት ሁላችንም ነው ያለቀስነው። እኔ ሞቱን ተመኝቼ አይደለም ካልኩት ወይ ደግሞ ላይክ ይገደል እንደዚህ እንዳልኩኝ አርጋችሁ ልታነካኩ አይሳካላችሁ። ባይዘው ምን አቅም ኖራችሁ ሲጀመር ምን አቅም አላችሁ? ሚዲያ ላይ እኮ ነው ኮሜንት የሚሰጡትን ሰዎች እኔ አንቺ ደግሞ ምን አብሰል ኮሜንት ላይ ስንጽፋለሽ ኮሜንት ላይ ያሉትን ሰዎች እምታንጫጩት በእኔ ህይወት እምታመጡት። በዚህ አጋጣሚ ኦሮሞ ጀግና ስለሆኑ እኔ ይቅርታ እንድላችሁ አድርገዋል። እንግዲህ ጎጃሚዎች፣ ትግሬዎች፣ ሌሎችም ደግሞ የቀራችሁ ኦሮሞዎች እናንተን በዚህ ልክ ያዋረደቻችሁን ዝቅ ያደረገቻችሁን ሰርጀሪያችሁን አውጥታችሁ ይቅርታ አስብሩ። ኦሮሞዎች ጀግና ስለሆናችሁ እኔ ይቅርታ ዲዮሮ ካና ሶሶባና ከሲኩን መተከና ሂምበርባች ሰጀደ ሂያ ዲዮሮ ባየኑ ሶሶባኔሩ አከበር ባለ ነምኒ ተኮ ሲከበሌ ኬ ኮዲ ፈሞ ሲጋፈት ኢፋምኒ ሱን ቡዋቃ በጀዴ ነመኑ ሰናንድሮ ዋደኑ ቲያዴቲ ከናሳ ጅሩ ዋደኑ ቲያዴ ኬቲ ዋንሰነ ከንዱበታ ጅሩ ዋደኑ ቲያዴ ኬቲ ዋንሰነ ከንጎድ ዱቢ ሃሪ ኮዲ ኢፋምኒ ፍሮይቹ ሜቲ ኢፋምኒ ዋንሰና አፋካ ሲንዱ ጉንጉርቴ ከሙሊሱ ገሩ ሞዲ ኢፋምኒ ሱን መተከናፍ ቡዋቶ ኮምቡሱ ግን ለዘላለም ይሄንን አልመለስበት አጫሉን የተናገረን ሰው ይቅር ባይል ቢል ምናምን እስና በቃ አያስፈልግም። ግን ይሄ ጥላቻም አይደለም ምንም አይደለም። ባይዘው የቀን ጉዳይ ነው እንጂ ለኢትዮጵያ ባትሆን ከዚህ በለጠ ተረግጠን ነበር። ቁም ነገር ኢትዮጵያ ስላለች ነው እንደውም ይቅርታ ምናምን ያለችው እንጂ ከዚህ በላይ ትራገጣለች እሷ ከኢትዮጵያ ውጭ ብትሆን። ይሄ ነው ምንድነው እኔ ፐርሰናል አይደለም እኔ አጫሉ ምን አድርጎ ነው ምን አጥፍቶ ነው እንደዛ ልትለው የተነሰው? ቆማ ምን ላይ ቆማ ነው አጫሉ እንደዛ የተናገረችው ነው ያለው። ተናገረችው ጥላቻ ላይ ነው። ምኑን የጠላችሁ? የተናገረው ምንም ጥፋት የለበትም። ለሷ ኦሮሞ አርቲስት መሆኑ ምን እንደው ታውቂያለሽ ሲንካና ረቲ ማልጀቱ ሙጨቲ ከናፍ ዲፈምኒ ጎደሙ ፊ ቀበሙ ሂንቀ ኪኒ ጉዳፊ ወለቢንሲ ጉዳን ከኑ መሜጅሩ ካና ረቲ ሙጫ ከናፍ ዲፈምኒ ጎደሙ ፊ ቀበ ጀደኒ ካና ሳኑ መተባየቱ ጅሩ ከን ዲፈምኒ ሞ ጎደሙ ፊ ቀበ ዋን ዲፈምኒ ጎደሙ ፊ ቀብኒ ከነሞ ዲፈመ ጎቹን ኬሰን ስሪ ሚቲ ከን ጀደኒ ሃሳ ጅረኑስ መተባየቱ ጅሩ ከነስቲ ሰና ሙጨቲን ኩን ካኒ ሲን ኬሰቴ ሲ ሃሳ ጅርቱ ኦሮሚያ ዱመ ኬሰቴ ሲ ሃሳ ጅርቲ ፈርቲጎ ባንጎቱ ማጎ ባጋቴ hidegar punyachu yuga manyate kullon garma mudala mama hidaola kullon garma mudala mama hidaola hata umane bishansi hanansi duga kana irratti haasawunsi kunuyu waan guddaa kana irratti yaada keessan koomenti jalatti kennuu dandeessu sagantana raaf qabani kanuma fakkaata sagantaa biraatti ammoo itti deebinutti isin jaalatamtoota